Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, aba bombi bari mu gahinda kenshi nyuma y'uko hasohotse urutonde rw'abahataniye igihembo cya Ballon d'Or gitangwa buri mwaka. Aba bombi ntibarugaragareho kuva muri 2003 nibwo bwa mbere bibayeho ko abo bakinnyi babiri bose babura mu bihembo bya Ballon d'Or. Kuri uyu wa gatatu nibwo abategura igihembo gitangwa buri mwaka kigahabwa umukinnyi witwaye neza kurusha abandi ku isi mu mupira w'amaguru. Bashyize hanze urutonde rw'abakinnyi 30 bazakurwamo ukegukana. Muri abo bakinnyi ntabwo harimo Cristiano Ronaldo ufite iki gihembo inshuro 5 ndetse na Lionel Messi ubitse iki gihembo inshuro 8 zirimo n'igiheruka yegukanye ahanganye n'abarimo rutahizamu wa Manchester City Erling Haaland. Mu bakinnyi 30 bahataniye iki gihembo harimo Vinicius Junior na Jude Bellingham mu bari Real Madrid ndetse akaba ari nabo bahabwa amahirwe menshi yo kwegukana iki gihembo cya Ballon d'Or 2024. Harimo kandi Kylian Mbappe nawe ukinira Real Madrid, Erling Haaland wa Manchester City ndetse na Toni Kroos wamaze gusezera kuri ruhago burundu. Bimwe mu bigenderwaho hatangwa Ballon d'Or harimo uko umukinnyi yitwaye ku giti cye mu ikipe y'igihugu, ikipe isanzwe ndetse n'imyitwarire ye cyangwa ikinyabupfura. Biteganyijwe ko ibi bihembo bya Ballon d'Or bizatangwa ku itariki 28 Ukwakira 2024 bigatangirwa i Paris mu nyubako ya Théâtre des Châtelet. Uyu Cristiano Ronaldo akinira ikipe y'igihugu ya Portugal ndetse na Al Nassr yo muri Arabia Saoudite. Lionel Messi akinira ikipe y'igihugu ya Argentine ndetse na Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese uri kubona iki cyatumye abangaba bombi batagaragara ku rutonde rw'abahataniye ibihembo bya Ballon d'Or? Uze kubyandika uko ubyumva muri comment. Ese kuki bakwema aba bombi babiri iyo bakoramo umwe niye kuvuga ko bamugambaniye? Dore ko ari abagabo bahora bahanganye muri iyi si ya football, cyangwa barashaka ko n'abandi bibonamo. Ese ni uko batujuje ibisabwa? Ufite uko ubyumva ugenda uko byari kubyumva muri comment. Kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro n'urugendo kandi subscribe tujye tubana buri munsi ujye ubona update zigezweho. Kandi niba ukunda video tukugezeho ntukagenda udakanze like. Iyi ni Jean Paul TV Show, ndabakunda cyane, bye bye.